na belap ki channel so nga zaw si na bon on ni pa tunin zong banui ka so chom la akon bu anangai kitaw te atha bein Sudan Army tele paramilitary te ki ka kidin te na ang ko asit che to kilhan in milham somnil sagi in thina atu kirun zakhat le som tumwar in kisu kha na ananei kitawin hi thilso hi Sudan gamsung salam darfar gam kaiza il fasul khupia munasu hi United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs te saidan in thilso a thinile amachanna to la achun numaile chapang tampi zong apangi atin hi atha be aki kap to na hu chil ha kit tolhan in mi sanglam galzam akibe kitan chule bet jakhat dol Fisher South Hospital zamun onglo khomin amdo atai akiti thulut na asaina RSF hohin hapta masalamapat El Fasser Hopihi atha be a first scale attack ahin chil ha pi kin uta kilhan a Sudan Army Allied Darul Group ho to kithua hopi sunglut na thei main entrance le munpoi mozo si asepei teo tha ta anakoi uhin nidan gupwal tanglovin anaki kap to ovin hi United Nations akon khauta he sa khachu kidawna hi ahung chi jomle mehim lagget varhin nasata abuina ahin to ding u hi ativin hi azi chu buina hi ahung chi so chana sepei ten ki ka kidawna se helova namni kidawna ahung so do te ding chu hi United Nations report dongzui jin achi sa sang ni le somnathum April ha apat gamsunga sipei paramilitary le Sudan Army lam kaiten ki ka ki tumuna hung pendo apat tuni chana chamna ki ti umdo thailowa galzam in le lo chan mihim million get le ke hing hitai Gaza gal ahung chi so chanin mi pi tia dinga na phatong a thaile jing 8 worker ho chunga kibulu na ahung umjing in hi gal hin Israel sepei ho hi han 8 worker hi han Hamas gal gu bol ho hi zongle target hi so ke danun a umdo atawin hi United Nations Office of Humanitarian Affairs on hasagi sunga Gaza mi pi te thina machan na to list reverse abor over asu ulhom zo ovin mi sang somthum na sanga vel thina in aphong do ovin hilla Gaza muna Ministry of Health in angai za data chu khol china kichi share nei za uwa phon do hi sang somthum na sanga ha ta tamzo in asejun hi Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Chief Minister ahina kon pailha hi theina ding in Supreme Court a he na akibol in hi hizongla Supreme Court in Arvind Kejriwal Delhi Chief Minister ahina akon pailha na ding a thanaina anai lodan asai in ahi Supreme Court na Justice Sanjeev Khanna le Dipankar data hi in asaina a Arvind Kejriwal Delhi Chief Minister ahina akon pailha ding hi der hi Lieutenant Government Vinar Kumar sectiona khut'a ahi ati Arvind Kejriwal Delhi Chief Minister chungthu aki saboi loading ahi dan uza asailan in ahi Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ahi le Delhi exercise policy scam to buina chung matna anahi Tihar zer a nisom nga sung zer a amzo in court in May ni sim som chun nisom ni le khat sung dai ding interim bell in alhado in ahi tukum India Lok Sabha election a court in interim bear a alhado ahi in jun nisim ni le tihar zer lut ki ding ahi tin thupon jun asai in ahi Chin State Sanam Gamkai a chatlo zi JPCC ZRAEC te Military Council apat apot do diule Military Council to kinoton ho suboi loading in CNF hon to so anata alang uve main sim koni chun JPCC JRA Eastern Command ten abol diu CNF ho to so abol unahi CNF ten nge na to so thum asim un khatna achun ZRAEC te Military Council apat pot do ding le khamna thei thil a ke bolo diu chuban a mi pi ho in le lo su si lo diu ani na achun CNF le ato khom pi ho asu boi lo diu athum na achu Federal Democracy hi theni ding a mi pi sipai ho akap lo diu ti hi
Hichi thua JRAEC10 iham tale thuna nei ule ki dom buting a hitin CNF chuntu su ane uve. ZRAEC10 atup dan u ahile Twin State sa alam gamkai tidin tongjang le sagin region a kale kabo ho to gopho ma zomi state phu do agut dan u thu akihe in a hitin tahan post chun aphong do e India la ZRA le Twin State a ZRAEC10 atup dan u chun Myanmar India le Bangladesh a jomi te gopho ma jomi gam tun do atup u ZRAEC acting to pumpa SRJ Kechun Hunun thung media in akihau pina asay itinjong asay uve. Manipur Chief Minister Ambirin Singh in achi sa Sunday ni hua athusay na Kamjong Tingnopala Ikur District nga gamdang mi atametin anasayzin hi. Sunday niyan Chief Minister Ambirin Singh in gamdang apat phal na baya hunglun ho kulchen din State Cabinet Subcommittee khat anasyamdo ahin hicha lubu chu Minister lepa ho kip ahi. Ama makaya nui za niyam cha kip genjong hichi committee apang ahi ati. February 2023 anakisay habang hichi thu gampa mako na hungho kulchil na ding biometric la na hi Chandel district sung kosom anakibol in hi hichi ki mudung zoi in dan kala gamsunga hunglu zat hi mi sangkhat le zakhat le somgup lenga ahi ve ati Tinopal district ho somna thum apat mi sangkhat le zakhat le somli le sagi hi win Churichampul district apat mi zakhat le som ngala li hi chule Kamjong district apat zong dan kala gam sunga hunglut mi sang ngale zili le som ngala sagi hi ve ati hichi dung zui hin Kamjong district sunga dan kala hunglut hi atam pene tin asezin hi Kamjong MLA pun Myanmar Galzam ho thut okima in Manipur CM nga achi sani simko May 2024 nin lekha thot na anane in hi hichi lekha thot na achai na lama ahung Galzam refugee ho chalo na dailo umta agam nei te ho chung so sit na ki buina aso sa uwa local authority hodinga buina ho ta hidan anata lang in hi achung chona am ho hi Torthana mi kay mangna anay jing asay in hichi ho chu customary law hi han Indian law hi jongle achung uwa man cha the hi laudan anasay be in hi hichi thu to kimachun IKCA cabinet jeng Ryan Long lamkai ho to gho khom na anay jun ipi hele agam lungmo na thei hi to ka CSO lang in pan la khom dinga kilol na anay naw chunga hangsumi te ho lungmo hamung cheng ding in het sa na anay uve thita asan ta thulut zong in hi Israel Hamas ki ka chamna umdo na ding quarter khupya ki ho na chu a China an umdo thei poi tin Mediator Mohammed bin Al-Thani in anapongdo in hi amana say ben ki ho na chu achil ha thelo na ban Israel in Gaza muna gal hi nga ading agyal thei po ve na tin hi Rafa khupya United Nation gari chunga buluna anumzain asunga taw hon kisu kha na anay na ban ova thinama sa pen Foreign Aid Worker Indian Army Officer Colonel Waibaf kale ahin achi sal hani masangze machu United Nations Security Coordination Officer anato pat ahi Ukraine ten drone attack na bol nawba Russian hanglam kaiza Virgo Great Khupi muna thilpo trin chu hate in meze anaka in meter zakhat wala saw railway track hozang asizaw hilsing tan hi United States Secretary of State Antony Blinken in Ukraine President Zelensky henga Ukraine ki thopi na ting US government ahong ki torjing lai ahi tin an het sa in hi amana sai ben hichi government aho chun machal le hum hal no ho hata ki khya sa ding ahi zong anati achi sa sang ni le som get kuma United States chun chabhar kong kai mun thu thakang na anane uto ki kal in
tu tha koigam hi zogle Iran to sum korvei na lam a ki kom tu na ki wi zop na nei zo se sanction phun khum the u hi dan ata lang un hi hi chi ava sa chu achi sani hu a India in kumsom channa ding a Iran to ki khut hen na an nei hlon jong hin hop tha ding gin cha ta chu hi Chinese lam kailabu Xi Jinping team na wang in aung lungding Thursday le Friday ni hule Russian President Vladimir Putin in China avil ding hitai thogup sunga Putin in China avil na ani vai channa jong hiting hi Zanhe ni sim somle linin India gam sung Mumbai khupia hui ha ta analan ze in khupi sunga kita billboard analhu ze in mi somle li in thina anato ovin chule mi somsagi le li lam in kisu khana zo ananai zun hi khupi sunga hetman lova hui hat ta ananun le thilso ze in munten ami pia kiting dan ze in local train metro network le airport service hozang anatang dan in hi chule locality phabe ma zong kor phamai wa anaboi e zong ankitin hi dunia ding in thuso hi chan in akichai tai thuso tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chebe